Ti ljudi, ja sam Matija Seljenko i danas igramo drugu epizodu Modern Combat 5. Namiš druga reč. Okej. Latin Pepozata. Malo sam bolestan. Kao i svaki drugi dan. Joj, nema interneta, naravno. Čekaj sad. Internet. No. Ne, čekaj sad. Želim imati ove dvije puške. Neću getiti. Neću trošiti svoje novce. Evo, već sam na dan 12. I jedno čekam dan 14. Dobit ću ja novu boju. Dobro. Vidjet ću jedan stoji. Hej, mogu si ovo, sam ne. O, vidi. Dobio sam njega i snajper. Imam njega i snajperistu. Imam ja snajperistu. Imam. Vidi. Imam neki podložak na blok. Sad to mogu dobro zaciljati. Nisam trebao iditi na level 10, dobro. Ja baš veći level. Fajno. Ajme igrat. Ja čekam ovo. I sad mogu igrati ovo. Ali ovdje ću imati stvarno isti snajper, tako da to nije baš morao. Ajmo ga isprobati, ovaj snajper. Ajmo na multiplayer. Drugi, treći, prvi, drugi, treći, prvi, drugi, treći. Ajde malo brže. Igramo na ovom svijetu. Sad bar imam ovo dobro za ciljanje, pa ću ih lako naciljati. Tako ih vidim, da ne moram onako mirno tamo stojati dok ih ja tamo naciljam, oni me već ubiju. Ja. Ok, ima ovako za ciljanje fora, već sam imao jedan put. Vidio sam jednog. Ovdje igramo svih. Ovaj put ne igramo u timu. Mislio sam da je papir neko. Kao i u prvoj epizodi. Nema više nikog. Moj pištolj!
Me ubije. Joj, meni, joj. A kako puca? Lako, bilo bi fone da onako... Kao strojnica. Ja sam loš u ovom. Jao, meni. Oj. Ma ne mogu ček sam malo. Ne mogu još malo krenuti. Moram nešto napraviti. Ok, sad sam bolje. Evo ga. I on ima snajper, pa naravno. Ajmo tu gore pa ćemo ih naciljati. Negdje se moramo sakriti ovako tu gore, jel? Samo kad sam gore me vide. Ubi ga! Joj, meni, jao. Ajde, uzmi pišoć. Vidio sam te. Opet taj pas zavija. Sam malo. Umaram. Ok, sad sam bolje. Ajde su. Ma daj, pa kako? Kako? Sakri se tu odiza. Pa nisam baš odiza, ali evo, tu se nije ovako cilja. Ja do sad nisam ubio niti jednog. Bravo ja! Bum! Išao je ovdje, čekaj. Okej, 100% možda ste me čuli, ali ja sam jako tiho šapto. Vidi ovog. Ovo pištoljiće, ja. Ubi! Oh yeah! Da sam ga ja ubio. Vidi još jednog. Vidi ga. Vidi ga. Oj! Na sve strane. Vidio ga. Ste vidjeli kako je masku nosio. Ljuti klaun me ubio. Kako se ja sjećam, bio je tu negdje. On može popest tamo gore. Ajmo. Samo moram naš put. Nije. Ajmo ovdje. Ajmo se probati popest ovdje. Tu, ajmo preko ovog. Ne možemo. Evo toga. Evo sam se tu moram moram ići nekako do one strane. Ako je moguće. Ne mogu se popest tamo gore, ne mogu. Ček, mogu. Tu. Nekako moram doći. Nikad ne odustam. Kako dođu tamo gore? Help. Ubi ga. Oj. Jedva sam jednog ubio. Skoro pa sam vesjedila levelu.
Odigrat ćemo još jednu rundu. Jej. Obično će toliko trajati sve epizode. It's mine. Hrk 8. Hrk. Sve epizode će trajati po 2 runde. Ajmo igrat, ajmo se boriti protiv... Čekaj sad, ne lupiram. Protiv tog jednog na ovom levelu. Vidi ove, što si ti tu glumiš? Vidio nos. Šta me gledaš? Top, exit the temple. Temple. Ajde, ubi ga. Vidi ga. Bum. U jednom udar. Bum. Headshot. Čekaj. Šta je ti? Šta je? Hajde. Eto. Dum. Ja radim samo headshot. Headshot. To nisam ne vidim. Ja sam mislio da je ovo već neka jaka puška kad je imala. A vidi, noga mu je otkinuta. Vidio sam vas. Vidi kako se prave nevidljivi. Gledaj sad ovo. Bum. Sad vi budete nevidljivi kad vas ni nema. Evo, ima njega. Ubi ga. Ubi ga. Ubi ga. Ma dobro. Ajde. I još jedan hit. Bravo ja. Mačo za dukule. Sad je neko rekao mačo za dukule. Šta to znači? Evo ga. Vidi ga. Briš tu od iza. Ubi ga. Ovo. Sad ga pucaj. Ovo je kraj igre. Samo njega moramo ubiti ili ako ponekad ga ne uspiješ ubiti nego ga auto zgazi. Eto kao meni sad. Zašto mi nisi dao da ga zaubim? Imao sam ga. Okej. I 10 level. Next. Continue. I to bi bilo to do epizode. Nadam se da vam se svidjela. I vidimo se u sljedećoj. Bok.